Dendek girang demen lalu raos batur. Dengan lalu haji, lalu umrah, dengan lalu haji. Ya puasa kena dengan lamun dewa lalu haji, tempoh kena bahaji. Haram hukum bedongan kita. Ini kuandai yang kena haram tempoh kena haji niki. Unding ketahuan dengan laun mentempoh kena haji dua dae kembali dengan miliki paling sulit terjawab. Anu sulit terjawab para nanti niki. Lamun tu hati dekerukut bapak anda rasolah si dengan sila baik. Anu arah bangunin wahela dengan anu. Saya ngahatin sakit. Lamun wahatin sakit ina pelinggi doang mangkin. Saya ngaji mangkin andin arah di teman ojok dia paling ngendik li aktif pedembuh arah yang basa kena hiram bayang ka kebiam pertemuan di kemen-kemen ini terdoang basa maraniki lantaran adin sak dengan tu masjid ina pelinggi bisa kirang berjamaah ini imam laut bedena imam pokok jelak doang dan baca subhanallah tasbih tahmid takbir Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram ya ilahana subhanallah 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 iya kira-kira umi bapak subhanallah 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 dek ni ya jaga subhanallah subhanallah aja saya ingat lamun subhanallah subhanallah aja boyak lelah boyak subhanallah apa kena nangan ke tiang ternyata dua seban rilih Allah kena niki searan puji silap bapak ya coba boyak elok diri lamun dia menghadap bupati mangkin enggih ampura dan ni bapak bupati dewek di tiang pasti ada yang tak ngeraus menghadap bupati lamun tak ngeraus kan jenenek amnelah 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 segerah bapak nah iya tu keliru kira-kira dia anu kena jawab wiwi ni gila kok sang melet kerisa kena bapak ni Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'di. Bapak Ibu hadirinul hadirah yang saya hormati dan mudah-mudahan tiap pelongom sami tetap tertunah kangen sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Sila tiang ireng pelonggom sami loe-loe entar syukur jok Allah Ta'ala mana-mana si ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam sampuna baitul lupa di pajujungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan gamak era lejelu kiamat tiang pelonggom sami di jalan syafaat. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Makin bian-bian niki insyaallah berbicara. Nggih Bapak Ibu yang saya muliakan ayat ngaji nak nggih. Ayat ngaji mud dempet wah ngaji mud kerisa diri. Ndet tahu de kerisa isi dengan sekedar dua saling peringat barak muyat pesolah diri. Wasolah pelungguh selapuan ina bapak wasolah wah wasolah. Lagu makin et seri pesolah diri. Nggih Bapak Ibu yang saya muliakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun bebasa di dalam hadis ara 4 pegawaian adit saini teican solah le bawon dunia tijan solah le dalam kubur tijan solah le akhirat. Ara 4 loe macam lagu niki hadis sekek juluet baca dia.
Sak pertama bagi basen baginda dengan daluati niki pasti ya rendah. Dan mungkin nak tinggian di bapak nggih. Di tinik daluati yang pelinggih manusugih bapak muam daluati yang dengan jeleng din cocok. Tentu saya daluati niki dengan jeleng daluati yang dengan sugih. Iya Nina. Iya nak. Dengan lengek taluati ojok dengan inggi dengan solah dengan lengek pasti taluatian dengan solah lamun taluati lamun di taluati ja ndek noh taluati musaran dengan taluati niki ya dengan pengajian dengan tok lae papu tiang almarhum papu arum ya basen pengaji tiang tadi era yang beli anak baik mungkah baik taluati muuni tadi wak lalu ngaji tok ngaji tuan guru bakan basen lamun tuah taluati jak taluakan tetung nggih taluati jak taluakan mulamun tuah ye ruam peten jak tadi taluati jak ye lamun lo pete jak ye pinje ye penjahit basen ye pete jak ya dah anu cekat ternyata papu layak lagu din tahu bahasa Arab doa din tahu bacaan hadis senusin dengan toa layak wah haram lagu dengan toa layak lamun ada kena lauk jamulahu wah bapak si guru layak almarhum dan guru boda kah kana kojok totimu ndek wah ndek ne ojok totimu lagu mun anak murid tiang do batura engkah ojok tomuri kana kah ojok tomuri saya ngak to ye lo jim monek cerita munapi uni kanak-kanak lo kita jim teh uni lalu kita jim uni nenek kaji mu makan mu beketua bapak tutu bak bunut no lek ngelining darah bedait ke jim bapak uni ya Allah ya Rabbi karim muara sakit mohon maaf mu pengot anak murid keniki dia mu pengot angka yang pok kena menu engkah hojok tumuri arak jim metu nya lalu rapat majelis taklim apa nya gitu dengar ya bekeh lalu mu akhiran datang baik nak dengan jauh air jauh balik mumparan tiang jadi belian badai ngejak mak popeh papeh air nikim langsung rambu bibihem mau dikicah lurus nenek aneh belian jaring koneng ke dia nggih mu yo nek kena terus momang niki yayasan pondok pesantren tiang Semarang pengot malik engkah bae boyak-boyak enggak nak sekali engkah nak mandi mu nek segolo-golo hinak bismillahirrahmanirrahim konek apakan si aib bibi mu dekijan marapu hawar kunyi solah bibi malik mu bingung ketiang apa nih bemendera one dikangi. Nah bapak ibu yang saya muliakan sila baginda nabi suruh mun manika mun sabdayang panjang umat si baginda nabi gawe 4 adem tenang irup li bawon dunia tenang irup li akhir alam barzah tenang irup li akhirat irup doang ini mun awak-awak niki jah pokok apa lagi dia cari sembahyang mandat lilit masih ulah dalam kubur anda lilit tidak merapi nabi basa wah jelas manik nabi enggak pegawaian lamu muan di sembahyang nya ulah ya datang inak mengelilit lemak dalam kubur ndik ndak ngak borong niki wajib lamu dewa sembahyang ya lamu mau pacu sembahyang nya ndik mat ketuan malaikat endah wabot malaikat kedua repot ni dengar keluik dengan mati selaku bayan kedua itu Amerika dengan mati kedua na repot namu pelingi tiang longoh mendit baik kedua si malaikat ini ya Allah pon tepajar si tukang talkin niki pala yubzi'a fala wala yurhiba ni dendek tenjo dendek takut dendek leger ni tukang talkinan coba dia mati aja badeh ni jeng ini lalu ndek takut birit dendah nggih bapak ibu nabi manik nabi sak 4 niki sak pertama lisanan dzakirah ieu tajir jauh oleh inak nggih ieu jauh oleh lisanan dzakirah ieu mabasen baginda nabi umat kaku sak bedoi ciri sak pertama lisanan dzakirah biwih sak demen zikir biwih sak demen ia bahasa nabi manik nabi apa nikah zikir wah aka
apa neng ka zikir endian afdalul dzikri la ilaha illallah. Apa yang buat kembik dan buat tersuruh bapak si Nabi kena lisanan zakirah. Saya nggak loe makin tahu tengat batur doang. Mudah met wah hengat batur, mudah menterawas batur. Sila gamak dendek repot. Tiang lah hendak tiang kira kraus batur hendak tiang. Apalagi tiang paling kerang kraus seninang tu balik. Wah, kaya beda Yuli. Ki kegirang muah boyen sekali si de Yulinu. Niki video beliau niki dia. Mung kelelik mesak untuk kamar. Ani nu kembik seninang kuning ke baik dia. Mu selung nyenggeng kelelik anget di insya Allah sak te ulang ucapan kena menan percek dan singkat kau eng terus kajak tu pau ne menah tu pau. Iya mun renew ang lalu. Ndek kapu sak bendi lalu uning kepada hal uning. Wah neng kakak kelelik nggih Bapak Ibu yang saya muliakan. Demen lalu tiur batur Bapak. Yang tersuruh isi Nabi kena lisanan zakirah. Ia ciri dengan saya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia di alam barzah. Sa pertama dengan sa berdua elak bibi sungai peladang dengan sa demen si zikir. Zikir paling konten Allah. Zikir sabiluan subhanallah. Sa endah kancen pada alhamdulillah. Sa kancen pada endah Allahu Akbar. Sa paling afdal bacaan dengan zikir adalah la ilaha illallah. Kurang lebih badek sampun sampai yang niki Bapak ya kulangan tu masjid inak pelingin sagirang berjamaah. Ini nimam laun betenak. Betenak nimam pokok jelap doang dan baca subhanallah tasbih tahmid takbir. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adhinal jannata dar salam tabarak rabbana wa ta'ala ta'ala jalali wal ikram. Ya ilahana subhanallah 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 subhanallah. Iya kira-kira unin bapak. Subhanallah subhanallah subhanallah. Dek ni ya jaga subhanallah subhanallah aja. Saya ingat lamun subhanallah subhanallah aja. Boyak lelah boyak subhanallah apa kena nangan ke tiang. Ternyata tua seban ri Allah kena niki. Adengan bapak sekedik. Maaf bapak ni barang kocet niki. Tiang ya kan tahu ngaji tinggi-tinggi tiang. Saya bawa-bawa saya bilang jelu mugawe bapak. Adengan sekecet subhanallah subhanallah. Aden pedas-pedas sin kena subhanallah subhanallah subhanallah. Aden pedas-pedas. Alhamdulillah alhamdulillah. Apa mbak ya mau nak terdengar si almarhum Tuan Guru Mustajab jak temper no si Reha. Alhamdulillah alhamdulillah. Mu sementara uni do Quran niki alhamdulillah uni. Alhamdulillah. Jelap-jelap ini alhamdulillah 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 alhamdulillah. Ya dengan derangan puji nenek niki dia. Sila ampu bapak mau mangkin maghrib diperhatian. Langsung mau jelap yang po ia penengah wah dan cobaan si diang kena bapak munden ini kena alhamdulillah niki lamun jelap lalu pasti alhamdulillah 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 alhamdulillah. Apa kan sekarang puji sila bapak ya coba boya elek diri lamun de menghadap bupati mangkin enggih ampura dan ni bapak bupati dewek di tiang pasti ada yang tak ngeraus menghadap bupati lamun tak ngeraus kan nenek alhamdulillah 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 segerah bapak. Nah iya tu keliru kira-kira dia anu kena Jawa wiwi niki lagu sang melet kerisa kena. Wah Jawa iya ni nak ya. Engkak muksala kena buat tegur ke inak tegur dia. Alhamdulillah. Mau dengraos kancu dengan datang ojok baleng ke tiang kena niki. Zul doang sampai sentut dan masih kena unin ngeraos kena datang balik. Enggih dan ustaz ya gawen tiang tunas parak tunas jadwal pengajian kesolah-solah suara ni kuah dengah temui saya menyilak datang ujung niki balik ada mati ada ngajau ni kuah baik dengah dengan manusia kena ke dia kepedas
pada suara mu segerah papah te ojok nenek kena ketiang iat puji nenek mu adengan gamak sekedi ia kena ketiang niki lisanan zakira aden biwih elak sungap ladang tiang pelonggom sami niki silak kena gamak entar zikir ia kenang ke niki jelas Nina sangka kita jaminani nggih. Sak pertama Nina dengan sak demen zikir dirang demen lalu raos batur dengan lalu haji lalu umrah dengan lalu haji ya mutraos kadirah sedendek bayi lalu haji yang tebus bibangkat nasi lalu akan nasi saya nenek kaji mulai batur ngeraos kadirah tebus saya bibangkat dan kalau lalu haji paling oleh mak saya demen lalu tepuk kena bu hajah hasil lalu Allahu Akbar walillah sang musak gelar niki jak bapak nomor 1 juta tahun gelar niki jak bapak nggih dia nama Nurul nimpoh kuning besuruk robat dorak dindik bayi poh kena ustaz apa lagi kena tuan amak Nurul niki kena tiang bapak maaf Sayyidina Abu Bakar, Umar, Usman, Ali den wah bain digawe haji ke jebak indah Nabi mundara bayu ni disebut kena haji Abu Bakar aran bapak Al-Khalifatu awwalu sebulan puasa wi bapak Al-Khalifatu awwalu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Haji Abu Bakar aran nenek gila lalu tempuh kena haji dengan lalu haji niki anu suka anu sulit apalagi dia kelas-kelas tiang lalu umrah lagu kembik nampuk kadu songkok potek kedemen gigi tadi gina kedemen gigi tadi bapak mulai demen kita adik saya nggak tahu Mekah kita dengan songkok putih nung salah ruan bapak mu yampuk demen bejubah dia yampuk demen songkok bapak ibu yang saya muliakan arang sabasa kena dengan lamun dewa lalu haji tempuh kena pak haji haram hukum betong anu kita ini kuandai yang kena haram tempuh kena haji niki munding ketahuan dengan laun tempuh kena haji dua dae kembali dengan bapak ibu sak pertama lisanan dzakira adik demen bayi zikir jok Allah subhanahu wa ta'ala dendek demen lalu iur lantur dan batur jelas Nina ande mak nyereo ina arak penentang dua si nyereo arak dua kentok isi dengah arak dua loang irung isi ngambu-ambu arak sekek biwih isi ngeraos musa aran zikir niki anu gampang ina lagu abot bapak menterabot saran zikir sila arak dengan sebut la ilaha illallah bawa atas lain jelamer sila arak dengan pengot pangit dan jelamer sebut la ilaha illallah ndara tabek wala ladeng doang ya ngui dikuandai tiang dan yang ndara dai tiang ane sing gampang naran la ilaha illallah niki sila ina la ilaha nen di narabai penggitar wenjelamer bawa atas nggih bapak ibu lagu anu suka sa paling demen dejak bapak ibu demen raos batu auzubillah mirani ke bapak ibu yang saya muliakan ulik ngaji makin niki sila teboyak diri de masing-masing tiang paling demen raos dengan apalagi pengajian kadang-kadang sekedar kebaik contoh hina ndinarak dengan marak dikeuntan ja kecuali de Yuli doang sa menuntan ja bating seninang jampok bani yuret ya arak baru-baru niki kudet ya arak Bukit Merese wah tiang lalu ado ngari dengan lalu juk Maluku bedait ke jemaah le Lombok Timur assalamualaikum salam sida nggih dia munas sida nggih dia kembek tiang niki sida zul bauk selai nggih dia sida sagirang iur seninan sida nun ya nggih sida sagirang ajum seninan nggih tunas napi tak salah ndara idi seninan sida doang ngaran musida ajum langsung segera ke ajum seninan dengang seninan kedang ke ajum paling ingat sembon dunia ndakan ja cerubah kalur ya nggih sa pertama ina bapak sila tiang pelonggom sami bilang waktu bilang saat ia gawin ngaji bapak zikir muzikir niki
si bewi la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ye isi zikirina sak kedua isi zikir awak bil af'al mbe zikir bil af'al afdalu aqimis salata li dzikri gawe sembahyang yen tam zikir jok Allah taala maratur tiang sampun liwat lamun tuah nyengke lalu susah nyengke lalu bingung demak ai wudu sembahyang enggak langan darah paling gelap tak tenang niki sembahyang yen tak zikir lamun bil af'al lamun isi pegawean niki zikir dengan cara solat lagu iya saya suka lalu ni suka anu gampang tiang muk sampai tulis ni muk tulis ni nak niki muk tulis ya Allah si gampang gadi tertulis gampang terbaca gampang ucap lagu sulit tegawi ya ni nah bareh demi tinggal semai maghrib mulai berdosa nak keke ni mulai yo nak keke narari ini nenek saya girang menuntang dengan sagirang iya sa pertama ni nak lisanan dzakira sak biwih sagirang zikir mudah-mudahan ini nak nggih demenara entat kedantu innalillahi wa inna ilaihi raji'un dait musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un demet dait kebahagiaan alhamdulillah rabbil alamin sehat alhamdulillah maut benasi alhamdulillah ndet maut BLT alhamdulillah aja sudah ni mun dia mau raskin ni muslapu kadus jari berdoang jari kaya kadus ber mulamun ndek jari dengan hari ketiang do balik kena awak sampai bercerita piranan hari ke jari kadus tu balik hari kuni dia jari kadus kaya bis medot niki liwat baik lalu harian mako badek keja dengan senang dek kawe ngata nang kiri aku ja uning kembe dek kawe wah nek masalah kita balen kadus badia nuni kadus seba apa baik kena nangan ketian dia kadus badia nuni angkat apa ya kena nak kadus seba kadus baso mana nuni ya pok ketahuan tiang kadus belu kadus astagfirullahalazim nauzubillahi min zalik niki sak pertama Bapak Ibu lisanan dzakirah biwih elak sungap ladang sagirang lalu zikir jok Allah Subhanahu wa taala arah mau dengan jina adinara menidap hati alhamdulillah waktu ziarah makam jok niki Sunan Ampel Surabaya niki Sunan Ampel Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Giri Mbah Hamid Pasuruan Syekhuna Khalil Bangkal wahyu klait di Lurbu mudemen di Lurbu kelemak niki mung gita-gita mun tulis misia bi bayin tu balik bapak ada rapat jam 8 nenek kaji terus apa yang dah harap dibai jam 3 nanti ngaji di ini terus setelah isya ngaji di kembek terima baik aku tu Jawa tahu aku ni orang berlaku lah sing pak ndak mau saya ndak suruh tanya sama bapak ditulis di sini ni lagu saaran alhamdulillah masih tican sehat si nenek lalu doang nyonjot dina lalu ngaji biang marah niki wah hingga sasar tu kalau ngaji alhamdulillah cuma datang balik maka buka amplop ndek sar rekening listrik isi arak dengan wah lalu ngaji ini maka buka rekening listrik isi di dalam amplop salah tebeng dia nggih la ilaha illallah nggih alhamdulillah masih dijan sehat jari berdoa ate syukur Bapak Ibu tersuruh tetenak lu ngaji anu lelah Bapak Ibu bekapal 12 jam ke bekapal 12 jam bekapal bekedeo diet si umbah dak menu datang balik enggak nuning ke tiang ina lamun ieu lantaran kak mati lalu ngaji jane halur wah mati aja mati wah lampak lalu ngaji deme kau oleh ngaji mu terus mu ke malam deme selesai ngaji ke malam malik ni angan waktu sa ngaji enggak sisa bareh jaya ke doang kapung di Juliana uninan
uninangan mudah tembali bapak goyo mak ingat ngapo bapak gerak terus jangi la ilaha illallah rasulullah ana yesi aran nggih adit bedoi ati syukur jok Allah SWT satican sehat mu jelo kemis malik mu jelo jumat malik alhamdulillah mau badait malik makin niki le sempale muncale napi jarale niki dah napi pratap niki alhamdulillah kelai pojok niki makin tahun aran wa qalban syakirah bedoi date syukurin ati niki paling sulit tejab anu sulit tejab para nati niki lamun tu hati dekerukut bapak ndara solah si dengar dengar sila baik ini solah batul Zulkarnain doh anu songkok kadu niki songkok putih kadu ke dia aku ni dengan di demen idi gama melet lu depoh kena tuang guru si dulu ni sangka segerah kak melet tempoh kena maling yuk sila bapak anu lara dangunin wahela dengan anu saya ngatin sakit lamun wahatin sakit tina pelinggih doang mangkin sang ngaji mangkin andi nara di demen ojok dia paling ngendik li ati pelungguh arak ya base kena piram bayengka kebiam petengan di kemen ngemi ini doang base maraniki lantaran atin sakit ya contoh nikina nauzubillahi min zalik sila bapak ibu yang saya muliakan qalban syakira sila adit sabedoye ati gamak sademen syukur lamun tuah bedait kence batur tegur batur paling solah unit negur adalah assalamu mu engkah bae boyak kesalahan batur engkah bae bedoye boyak kelengean batur dindik bae gamak beng ati niki sakit beng gamak ati niki syukur seriuk dengan lampak haji alhamdulillah lampak dengan umroh alhamdulillah alhamdulillah mau umroh ya Allah ican gamak kaji benasib marantan semeton adin yuntar bapak bedoi hati saat sebut si Nabi qalban syakiranik adit bedoi hati marak ni kenta niki ustaz pajeripi nak majelis taklim harap bayu ni nela harap bayu ni kayu untung narak majelis taklim ni muandin yang diarak yang lumbar jok tut nak kejauh etlah yang menarak wali niki ngaji bayu wak nggih alhamdulillah saketelu bapak ibu yang saya muliakan wa badanan alal bala'i sabiran saketelu bedoin awak bedoin tawak pican tawak sehat si Allah Ta'ala mudait musibah sabiran surut sabar tersurut aneh anu sulit ni nak nusuli ni sabar ni paling sulit idi demen mati semamen pengen bapak atau deket balik kena bapak ni kita akiur dengan tu deket balik lagu deket sebutaran pokok tu balik waktu mati semamen kan sabar dulu tersuruh sabar paling gede dulu tersuruh sabar si Nabi pertama sabar alal ibadah wasabru alal ma'siyah sakatelu wasabru alal musibah sakatelu suruh sabar alal musibah muarak dengan dari musibah munafi ini demen mati semamun palang lejoina palang waktu palau ini saya alhamdulillah palak terus arak menonton deh perantap pikir darat dia darat mati wah sekuala nangis doang gih nangis saranjak semamen dengan mati uli nangis bapak insyaallah pelingi mau meninggal bapak nangis mesti nak kena kembali mau demen datang kubur mututong kica kampe kedine palang malah endah talat tuni motor poger si keluarga mau kita ndang si dia iya salema demen di mantu dua dah no lalu nomor hari dia ning ketian ngerawas kance arak tu anak murid kecil ngerawas mungkin lagu wangi adik naran dengan belit ismamen mau demen jelul lat tiang jari imam sembahyang subuh kebetulan mulat niki mu napiaran niki
mun sembahyang rajin berjamaah. Sebulan, 2 bulan, nangis lah, demek tengkah. Lahumma salli milun bersalam, demek sugul di dalam salam ke Cina Tuan, tiang bersalam di Cina Tuan, milun, tiang bersalam. Nangis. Kakak endengang pehelen ari kembeu ni naran masih baca lagi. Al-Fatihah uning terus tiang sulek lampah. Mau ketawa dulu sembangan soalan niki. Mudemen wah 2 bulan nina sembahyang subuh muanu bekincu nina bekincu bapak sembahyang subuh mu endahnya Yuliana senue mu ini mbak saya bekedua embe deh beli kincu hari ke solah ruan ih kak yular ndak kesemenu nih kan mu demen nomor nikah demen wah 3 bulan mbela ini makan de sembahyang subuh nek bekedua de arak datang darat tahu bejawi tambah jangan tedem jaga di dinak sai nikah mu akhir demen tengari mu nak mu liwat jelun Bali mbela ini one anu de sementian makan de sembahyang subuh ya datang wibian mu ketelatan saule mu kengantok ke kakak uni berarti wan terima dengan lidah. Mu demen wah 4 bulan. Demen 4 bulan. Nah, endi narak bae sembahyang subuh. Mbila ini mendiko bedait sembahyang subuh seminggu-minggu. Mu datang jelo Jumat ni mu milu peto anta. Pupur soereh kincu 2 senti jaga kincu. Jadi gamak baluni lupa eta ajok pada resmama ne onin de kena si ina sai ina sai gama iya baik ngaten tau jadula kende unian musara lu dengan kangguk meni jelek lu merari unin astagfirullahalazim amu ingat jamaah niki lema lamu mati selagi anu ja dendek bae ga masa keliwat nangis lagu dendek sampai berjanja mu deme mati semama aku nangis celek keli cekelaan nggih Bapak Ibu yang saya muliakan wa badanan alal bala'i sabiran sak ketelu basa Nabi bedoin awak yang pelonggom sami teben sehat si nenek lamun dait musibah sabar sak keempat wabian ina sak keempat Nabi basa Nabi wa zaujan salihah dak bedoin dengan sak bedoin senina sak salihah anu sulit ternyata membongkar doa kitab niki ojo kiri ojo kanan wa mangkan dengan mama sak beduwe senina solehah ndik tersebut dengan nimnya sak beduwe semama soleh ndik ternyata mau pretok Yuliana do Bali aneh ni memilih senengi rupari pon dunia ni sak terakhir dia baca aran Nurul Hakim do luas mondok ni dengan tahun ceket no baca wa zaujatan salihatan dengan mama sak bedoi senina salehah mu baju-baju hari mbi dengan salehah ina pelingih mina arak kepeng semama tetap tunah semama. Ni pengajian bawa niki kebaitan contohin. Bedoin kepeng semama tetap tunah padentan maaf bahasan tiani maaf nu kasar. Padentan siruk semamen waktu luek kepengan kance padentan siruk semamen waktu sandara kepeng. No kasih lalu bahasan. Dindi sapapah luek kepeng semamen jak bersalah mojo kiri kanan lalu makan masih bersalah saya ngak baru wan tebeng papah di harak kepeng semamen jak meli-uli bercerita dan yang beli jilbab lalu ngawas sujia laku kepeng darak kepeng juluk nanidik angka apa jadi seragam kedengan ubi seragam doa terong mumpinak sambal terong makanya sia doang si ragi bapak sih ya Allah ya Rabbi ya Karim angka enjak menilalu rasensian adina saya ketahuan hati angan kesak payek pere
Astagfirullahalazim. Maaf niki contoh hina dendek baik maranikeun tani nanggi ya pun tersebut si baginda Nabi dengan mama sak bedoi senina salihah. Jelas ina na pelinggim sak girang ngaji ina sila gama ina anu berat niki nak lagu dicoba anu berat lagu dicoba sila mudah-mudahan tau gawe adik selamat dunia selamat li alam barzakh selamat li akhirat. Kurang lebih duna sampun maaf. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana la yaghfiru dzunuba illa anta wa li walidina wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qarril rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Allah. Karing sekali tuna sampun maaf ina elek entak salah keliru entak nyampeang ndara maksud tiang ya singgung pelonggom sami ndara maksud tiang ya pesakit ati pekayunan pelonggom sami sekali lagi tuna sampun maaf. Wallahumma fiq ila qawmit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.